با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخانه است و همصحبت من هستند نکروز جلیلیان. نکروز با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. و امروز می‌خوایم با نکروز اطراف یک مسئله که قبلا در برنامه کتابخانه با متخصصان گوناگون در این برنامه صحبت کرده بودیم، یعنی درباره فیلم‌آفری کارگردانی، چون یکی از موضوعهای مهم در جهان معاصر به حساب می‌رود. البته سینما به قدرت تبدیل یافته است و از طریق سینما است که بسیار از کشورها جنگ نرم را علیه کشورهای دیگر انجام میدن. خب موضوع یک بخش این است و بخش دیگر درباره خودی نکروز است و ما از طریق نکروز می‌خوایم بفهمیم که جوانان ما، ایجادکاران ما چه حال و احوال دارند و اون که میگوییم جوانان آینده ملت هستند، امروز این آیندگان یا که در آینده که قرار دارند به چی فعالیت ها مشغول هستند. نکروز به برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت رو پذیرفتید. بگویید که این شب روز به چی کارها بند هستید و زندگی در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه چگونه جریان دارد برای شما؟ تشکر که دعوت کردید و خیلی خرسند هستم من از صحبتی که باید میکنیم. در مسئله خیلی سوال حساس دادید. این زمان چی روز و روزگار داریم، چی زندگی. این حال بیکار هستم، قریب 1 سال میشد بیکار، پورا یگون کار نمیکنم، اما در فکری ایجادیم. مثلا این هوش مصنوعی که ما را به خود جذب کرده است و آواره کرده است و علاقه وارد زندگی مردم شده است و میگه که از بخشایی هم که در آینده میتواند از بین برود، این هنری فیلم آفری است، هنری کارگردانی است و شما های در این موضوع صحبت نکنید و یک آدم از طریق هوش مصنوعی میتواند که بهترین فیلم ها رو این شب روز بیافرد. نظر شما به این موضوع چی است؟ این یکی از موضوعهای خیلی نامعین هست، در نه تنها در ساحه سینما، اینچنین در تمام سمت و ساحه‌هایی که میتواند هوش مصنوعی هوشواره تاثیر رسانده باشد و دیگه کرده باشد. وقتی که از همون وقتی که هوش مصنوعی به بازار اطلاعاتی جهان وارد شد و گپ و خط و خبرهای زیاد پخش شد که مثلا میتواند، از بس که برای من سینما از همه چیزی نزدیکترین است، سینما رو میتونه یعنی که پورا زیر تابعیت خودش گیرد، برای من توجه مرا خیلی زیاد جلب کرد و من چند مدل های گوناگونش رو استفاده بردم، خودم تا حالا استفاده برم. در مسئله اون که تاثیرش به سینما چگونه میشود، خیلی کلان میشود. من با متخصصایی که با هوش مصنوعی سر و کار دارن زیاد میآموزن، استفاده میبرن، صحبت‌های خاصی داشتم و همین سوالا رو میپرسیدم که آیا امکان دارد هوش مصنوعی سینما رو گیرد؟ اونها میگفتن تقریبا که با گمان کامل بله امکان دارد. و وقتی که من خودم تحلیل کردم، بسیار ویدیوهای گوناگون رو، بعضی چیزها رو در شبکه‌های اجتماعی تماشا کردم، برای خودم تحلیل کردم، دیدم با یک خلاصه آمدم که هوش مصنوعی پورا جای سینماگران رو عوض کرده نمیتواند. یکم چیزی که هست، خب این دوره اول هست، ما میبینیم که هر ویدیویی که با هوش مصنوعی ساخته میشود و سونی بودنش معلوم است. از نگاه احساس، از نگاه تکنیکی رفته دلبزن همیشه شد برای مردم. بله. خب اگر حتی این قسمتاش خیلی تکمیل دیان، بهتر کنن، مثل طبیعی شودن، یک مشکلی دیگر پیدا می شود. یک مشکلیه که این حال سینمای تمام دنیا با همین مشکلی روبرو زدند. سینما پیش از همه این ایجاد است. این سخن قلب یک ایجادگر است، یک گروه ایجادگرا هست و این چیز رو یگان وقت هوش مصنوعی عوض کرده نمیتونه. هوش یعنی صنعی است و امکان ندارد که حس کنه. هرچند که من خودم کار میکنم، سوال میتونم، صحبت میکنم با هوش مصنوعی، بله خیلی خیلی چقور رفتگی است، احساس انسان میفهمد، به هر حال خودش ندارد همون درد، همون سخنی میگفتگیش رو. برای این وقتی که ما میخوایم فیلم نامه نویسیم، بله به ما خیلی خوب کمک میکند، اما جای ما رو گرفته نمیتوند.
بله هر وقتی که در جمعیت اگر ما در همین تاریخ هم مطالعه کنیم یک انقلاب‌های علمی و تکنیکی شده است و هر بار میگویند که تمام انسان تمام شد، بشریت تمام شد، ولی میبینیم که باز نیازی بیشتر به انسان پیدا میشود و انسان است که پشت اداره اون منشیند، اون فرمان میدهد که چگونه باید آفریده شود، چگونه احساس اونجا همراه کنه. بر صورت من فکر میکنم هنری کارگردانی و هنری ایجاد از بین نمیرود، همون گونه که بسیار این دعوا روز مطرح میکنند. یعنی یک کسی باید که باید اون فرمان بدهد و درست باید فرمان بدهد و کارگردانی قوی هم من فکر میکنم که از هوش مصنوعی با خوبتر و بهتر استفاده میکند از یک کارگردانی ضعیف و نادان و یا بگیم ضعیف. در مسئله هوش مصنوعی مثلا من برای چی گفتم این تمامی حوزه سینمای جهان رو با این مشکل روبرو است. اکثر ایجادکاران، کارگردان‌ها یا که فیلمنامه‌نویس‌ها بخصوص چند سال‌های آخر ما وقتی فیلم رو تماشا میکنیم فیلم‌ها روح ندارند. برای همین سابقه دارای سینمای جهانی از رشد سینمای امروزه از نتفلیکس و از بعضی نویگری‌هایی که حاضر هست خیلی ناراضی هستند به همون خاطر که روح گم شدگی است و تنها شکل باقی ماندگی است. مثل یک شاعری که شعر رو از روی علم، از روی قافیه، از روی قانون‌های خودش می‌نویسد اما گپی میگفته، گپی که از دل برای به دلشینت ندارد. به همین خاطر من فکر میکنم حتی اگر به درجه اولیش هم رسد هوش مصنوعی و دیگر مدل‌های لازمه امکان میگیرد اما پورا ایواز کرده نمیتوند و ایواز کنادم این یک باختی خیلی کلان میشود. یعنی من دو چیز رو مثال میارم. یکم چیز انسان ها با احساس زنده هستند. فیلمی مشهوری ترمیناتور رو تماشا کرده اید شما، قسم 2 اگر خطا نکنم، همون وقتی که آخرین لحظه وقتی که ترمیناتور در اجرای آرنولد شوارزنگر از چشمش اشک میریزد. یعنی که اگر ما پورا با روباتیزاسیا گذاریم، با هوش مصنوعی گذاریم، هم احساس انسان رو اونا داده نمیتونن. ما مجبور میشیم که بعد اونها احساس بدیم، اما این کار این در قدرت انسان ها نیست که در ربات احساس رو تیان. این ما باور دارم که امکان ندارد، چون که این مکانیزمی که در درون انسان هست این دیگه چیز است. این چیزی مرکب است غیری که با اون بخون شاید ما راست نتونیم تا اون وقتی که این دنیا باقی است. چون گفتم همه تحولات که میشد ما در اول همین خیلی فکر میکنیم، بعدا میبینیم که نیازی بیشتر به انسان داریم. دویم چیز مسئله که در همین بابت من گفتم میخوام، ما دنیای سینما شاهدی بسیار گزارش ها بودند. مثلا سالهای 60 مخصوص فیلم های اوانگاردی اروپا بود. بعد از ذلك مثلا فیلم های ببخشید یک میونه انقلاب فیلم های اروتیکی شد در دنیا. بعد از ذلك فیلم های جنگی سالهای 90 80 که تمام اندستری کینو رو تغییر داد و مردم یعنی پورا به همون سمت شدن و کینو فیلم های خوب بعدتر بعد سالهای وقتی که ماتریس مثلا تیتانیک دیگر فیلم ها پیدا داشتن بعد سالهای 90 با جوشون رو فیلم های پرمعنی گرفتن. با بعد از وای اومد فیلم های مثلا فانتاستیکی. یک میونه میشود که من این مثال ها رو برای اون آوردم که یک میونه میشود که بله ما هم توجه میکنیم به فیلم هایی که هوش مصنوعی ساخته میشد، بعد چخیلی که شما قید کردید دلبزن میشد، بعد ما برمیگردیم به همون اصل خش به فیلم های پرمعنی، فیلم های خوبی که حاضر مثلا چند سال اخیر از نگاهی که فیلم های ابر قهرمانی یعنی به همون روسی سوپر گرویس که فیلم میگن همون چیزها حاضر زیاد شده است و همه مردم بخصوص جوان ها توجه زیاد دارن و خود نخود این برای چند وقت دیگر از بین میرود. با جاش رو مثال میگیرن فیلم هایی که با هوش مصنوعی ساخته شدن میگیرن، اما چند مدت است باز با فیلمی خوب، فیلمی که با درک و احساس و ایجاد انسان وابسته باشد برمیگرده. خب نیکوز این همش از مثال اون فکرانده شکل از فیلم جهانی بود. من میخوام درباره فیلم تاجیک هم بگید که شما 15 سال در داخل این آشخانه به قول بگیم در این دالان‌های این جاهای فیلمسازی گشتید، کار کردید، فعالیت کردید. من فقط نظر شخصی خودم بفهمم که چرا این مدت این 30 سال اخیر یا فرض کردیم 20 سال اخیر
мо натавонистем, манзурам ҷаҳон нест, мо натавонистем дар минтақа ва бо кишварҳои ҳамсоя дар филму филмсозиву филмофарӣ рақобате дошта бошем ё сатҳамон аз сатҳи онҳо пештар биравад. Иллати асосиш ба фикри шумо чӣ буд? Ин ҳама таблиғот аст, шиор аст, фикр аст, андеша аст, барномаҳои гуногун ҳатто телевизионҳо дар ин бахш таҳия карданд ва қавли коргардонҳоам ҳастанд, сценарионависам вуҷуд доранд, як чизе ҳаст бо номи Тоҷикфилм. Аммо чаро натавонист ки рақобат кунад бо кишварҳои ҳамсояи худ, бо он ҳама чӣ гӯем зербино ё он ҳама баъза ба истилоҳ ки пеш буду устодо будану мақсад ин мактаб аз ин ба ин наслҳои пеш интиқол ёфт, аз наслҳои пеш ба наслҳои шумо, вале коре карда нашуд ва ҳанӯзам ин ба ин мушкилӣ ва ҳатто бо буҳрон муваҷҷеҳ аст ин соҳа. Чаро? озир чанд далеле ки ман мегӯям, ин фикрҳои шахсии ман ҳастанд, бардоштҳои шахсии ман ҳастанд. барои метавонад куҷое ба ҳақиқат надошта бошад, куҷое баръакс ҳаққи гап бошад. мо барои он ки ба саволи шумо ҷавоб диҳем, бояд баргардем ба солҳои 90, ба солҳои ба ҳамон рӯзҳои сиёҳе ки дар сари ватани мо ҷангро бор карданд. Ва вақте ки ҷанг шуд, як қисмат коргардонҳои хеле хуби мо рафтанд. дуюм қисматаш аз синамо дур шуданд. сеюм қисмат ин худи синамо, масалан ҳамон хазинаи филмҳои синамо оташ гирифт, сӯхта буд ки мо хеле чизҳоро аз даст додем ва тақрибан баъд охирҳои солҳои 90, баъд солҳои 2000 кам кам барқарор шуданро сар кардем. Аммо яке мушкилиҳое ки буд, бузургои синамо надоштем. Одамҳое бошанд ки синаморо бо як талоши зиёд сари по хезонанд, қариб ки набуданд, ё рафта буданд, ё ки аз синамо дур шуда буданд. Ва синамои мо мутаассифона аз ҳиҷ, аз сифр тақрибан ба хестан шурӯъ кард. ба бачаҳои ҷавонҳое ки масалан бояд ба сари синамо меомаданд, мисли агар ҳамсояи кишварҳои мо гирем, дар онҷо мактаб буд, ба ҳар ҳол мактаб буд, шахсиятҳое буданд ки синаморо пеш баранд, омӯзонанд. Дар мо набуданд. Дар мо донишкадаи санъат, фарҳанг ва санъат чанд сол пеш ҳамагӣ шӯъбаи коргардонӣ синамо сохтанд ва ҳамонам мутаассифона ман дар онҷам чанд 2 сол дарс додам. Мутаассифона устодҳои касбие ки сатҳи ҷаҳонӣ бошанд, то ҳол мо пурра надорем. Мушкили зиёд аст дар ин самт. Юнус Юсупов буданд, он кас хеле солашон рафтааст ва ҳозир фикр мекунам дарс намедиҳанд. ин як қисмати кор аст. қисмати дуюм, ин ба Тоҷикфилм дахл дорад. Дар Тоҷикфилм ман аз соли 2012 ба кор даромада будам. Як структура, як системае ки бояд идома ёфта равад, аз аввал ҳамин чиз сохта нашуд. буд барои чанд сол, масалан вақте ки чанд сол, бахусус вақте ки роҳбарият иваз мешавад, тақрибан мо меравем аз поён, бо аз поён сар мешавад. мутахассисои нав меоянд, мутахассисои пештара мераванд. ҳамин як мушкилӣ буд ки дар ин филм гуна намешад, дар филмсозӣ ин гуна мешавад. Яъне бояд ин раванд, бояд силсила давом кунад. ин мутахассисо бояд мисли гавҳараки чашм нигоҳ дошта шаванд. ҳар як мутахассисе ки таҷриба гирифт. мо барои чи аз соли 90 омадем, мо мактаб надорем. Мо дар ягон самти синамо мактаби махсусе ки бақувват бошад надорем. На дар расомии синамо, на дар масалан бахши сценариянависӣ, ороиш, филмноманависӣ, ороиши масалан ҳунарманд, дар коргардонӣ ҳам чанд сол пеш пайдо шуд. дар наворбардорӣ ҳам, яъне ки мактаб вақте ки надорем, мо бояд ҳамин мутахассисо аз таҷриба бояд пеш мерафтанд, таҷриба мегирифтанд, такмил ёфта мерафтанд. Аммо ҳамин чиз мутаассифона нашуд. ман шоҳид ҳастам, бисёр мутахассисо аз сабабҳои гуногун ки мутахассиси хуб шуда буданд, рафтанд, аз Тоҷикфилм рафтанд. Кор мекунанд дар ҳамин соҳа озодона, ё кор намекунанд, худашон ба дигар соҳа рафтаган, дар дигар самт кор мекунанд. ин продюсерӣ аст, корсозӣ аст. ҳамин яке аз сутунҳои мустаҳками синамо аст. Аммо аз таҷрибае ки ман дидам, вақте ки як роҳбар мебиёяд, як нафар масалан дар ҳамин самт хеле таҷриба мегирад, кор мекунад, пеш меравад. Аммо вақте ки роҳбари дигар иваз мешавад роҳбар,
ҳамин самт яъне ки ҳамин самт иваз карда мешавад ва он одаме ки дар ҳамин самти корсозӣ фаъолият мекард, ин одам ё бекор мемонад ё ки ба дигар корҳо машғул мешавад. ман барои чӣ ин чизро сахт таъкид кардам, яъне ки ин чиз сахт муҳим аст, чунки филмро агар як қисмашро коргардон созад, қисми дигарашро гурӯҳ созад, як қисми хеле бузургашро корсоз яъне продюсер месозад. аз он ки вай бояд даруни филмро фаҳмад чӣ аст, чӣ гуна сохта мешавад, ба чӣ бояд диққат дод. ҳозир мо надорем як коргардон продюсере ки тақрибан солҳои 2010 кор карда бошад, ҳозир дар Тоҷикфилм бошад ва ин хеле дарди сахт аст. ҳозир масалан агар роҳбарияти ҳозира Тоҷикфилм иваз шавад, агар ин бачаҳое ки ҳозир ба ҳамин кор ба директори филм, ба продюсерӣ, ба корсозӣ машғул ҳастанд, инҳо мераванд, бо ҷояш бо дигар кас меояд. Инҳое ки шояд инҳое ки аз яъне ки ягон хел мактаби филма нагузаштанд, аз дигар ҷо омадан, гуфтанд ки шумо ҳамин кора кунед. вақте ки роҳбар меояд ва коргарҳои дигар иваз мешаванд, манзурам коргарҳои калидие ки онҳо масалан муҳаррик ҳастанд, ядрои ҳамон кора ташкил медиҳанд, корофар ҳастанд, корсоз ҳастанд, шояд коргардони хуб набошанд, шояд сценаринависи хуб набошанд, вале онҳо он қадар корсози хуб ҳастанд ки ҷалб мекунанд тими гурӯҳ ва тими корсозиро ё ҳамон тими филмофариро барои филмҳо. дар аввали суҳбатам гуфтед ки алон бекор ҳастед ва як чиз барои ман ҷолиб аст ки ман аз ҳама чизи дардовард барои ман ҳамин аст ки вақте ман дар кӯчаҳо, дар қаҳвахонаҳо ё дар ҷои Тоҷикистон мегардам ва суҳбат мекунам, бинам як нафаре ки воқеан истеъдод аст, воқеан коргар аст дар ҳамаи бахшҳо тақрибан, ӯ бекор аст ё аз ҷои кораш норозӣ аст ё як зери фишор дар ҳамон коргоҳаш қарор дорад. ва мо як шиоре ки ҳамеша ина масалан даста кардем, ҳатто худи ман ҳам вақте ки дар телевизиони Сафин фаъолият мекардем солҳои 2005 то 2010, як барнома доштем бо исми муошират ва сар мешуд аввалаш бо ҳамин ҷавонон ояндаи миллатанд ва тамом мешуд бо ҳамон охираш ҷавонон ояндаи миллатанд. вале як вақт мо худамон эҳсос кардем ки мо дар ҳамон оянда қарор дорем, яъне мо ҷавононе ҳастем ки дар ҳамон оянда қарор дорем ва таҳти ҳар шароитҳо аз он корҳомон рафтем ва бигем ё барканор шудем ё рафтем ё шароит номусоид буд. назари шумо имрӯз ки масалан 15 сол дар ин саҳна фаъолият кардед ва новбаста ба ин мехоҳед идома диҳед ва ин роҳ як коре кунед биёбед идома диҳед, ҳамин шиор чаро дар мо дигар кор намекунад? ҳамин ҷавонон ояндаи миллат чаро ин масалан фарогир барои ҳама нест? фикр мекунед нақши кадом омилҳо ҳастанд ки мо то як ҷо меоем, ҷавон ҳастем ва бояд ояндара бисозем, вақти ояндасозимон меояд ки ё самтҳомонро тағйир медиҳем ё роҳҳомонро тағйир медиҳем, ё касе мегӯяд ки ё касе маҷбур мекунад ки мо ин роҳро тағйир бидем. чаро масалан ин гуна аст ба фикри шумо? ҷавонҳои ҳамсинни соли мо як насле буданд ки бисёртар орзупарвар будем, бисёртар мехостем дунёро дигар кунем, таъсир дошта бошем, корҳои бузург кунем ва аз нигоҳи азбаски охири пошхӯрии солҳои шӯравӣ буд ва ман аз ҷавонҳое ки ҳамсинни соли ман дар гирду атрофи ман буд мисол меорам ки хеле китобхон ҳам будем ва имрӯза ҷавонҳое ки баъди соли 2000 ҳаст, ман таваҷҷӯҳ мекунам, хеле воқеъбин ҳастанд. Онҳо медонанд ки бо орзупарварӣ, бо тахайюл, фикр орзу доранд, аммо онҳо дар ҳамун худашонро ба ҳамун самт мувофиқ карданд ки бояд зиндагишонро беҳтар кунанд. мо масалан ҳатто омодаи қурбонӣ будем барои он ки барои ки ватан, миллат, шиор, парчам ино барои ҳамаи насли мо дараҷаи аввал буд, корҳои бузург. ва он чизе ки масалан ман фикр мекунам воқеан ҳамеша рӯз шумо аҳамият дода бошед, барои як ҷавони он давра надоштани хона ҳеҷ мушкиле набуд. метавонист масалан дар як хона иҷора зиндагӣ кунад ва ин хизмата бикунад ва ройгон анҷом бидиҳад. яъне дар муассисаи давлатӣ қадар маош намегирифт ва талош мекард. мутаассифона ин чизо имрӯз нодида гирифта мешавад. воқеан касе ба ин ёдаш намеояд ки ҳамин ҷавононе ки масалан аз соли 2000 то 2010 дар бисёр муассисаҳои 2015 2000 фаъолият кардан, воқеан метавонистанд баъзе моҳо бидуни маош ҳам фаъолият кунанд, кор кунанд ва талош кунанд ва дар ҳаракат бошанд. ҳозир ман як ду ҷумла мегӯям дар масъалаи ҷавонҳо барои чӣ баъзе ҷавонҳо қадрдонӣ намешаванд, аммо камтар сахт аст. хоҳиш мекунам тоқат кунед ва чунки вақте ки мо бемор мешем ҳамун чизи талх моя тавбат мекунад. медонед як мутаассифона ман самтҳое ки худам медонам дар ҳамон масъала гап мезанам. ҷавонҳо баъзан вақт баъзе ҷавонҳо роҳи корро пайдо кардаганд.
اونها در فکری یگان کاری بزرگ کردن نیستن و اونها در فکر یک چیز هستن، باید زندگیشون رو بهتر کنن. یکی خوب است، این اندیشه خوب است. خوب است، اما از حساب اون که جای یک جوان دیگر رو تو تنگ کنی گیری و برای اون که تو فلان منصب رو گیری، فلان مقام رو صاحب شوی، خودت رو با سخنهای خیلی شیرین به رهبریت نزدیک کنی و همین خیلی حالات در ما زیاد هست و این چیز به آدم‌هایی که بسیار می‌خواهند که چی باشد، بسیار می‌خواهند که یک کاری کنند، جای اونها رو تنگ میکنن، اونها رانده میشن، متاسفانه یا خودشان مجبور میشن به رانده روند، چون که انسانیت تعریف را نقض میبیند. وقتی که یک جوان هنرمند است و فرق ندارد انسان اگر هنرمند است، با دانش است، کم وقت میشد که خشونت زند، کم وقت میشد که گپ‌های دروغ زند و آدم مثل قلمفور سخن‌های تلخ میگه اما فایده نمیکنه. برای همین این خیلی در بعضی کارخانه‌ها، در بعضی جاهای خیلی آدم‌ها از مد نظر دور میمونن و بعد همون آدم‌هایی که فقط در فکری شخصی خودشون، اویلشون و دیگر کارهای نفسانی خودشون هستن، اونها پیش میبرن، اونها صاحب امکانات ها میشوند و متاسفانه سینمای ما هم یکی از سبب‌هایی که در همین جا قرار دارد حاضر و ما حتی با خردترین دولت آسیای مرکزی قرقیزستان حتی ما رقابت کردن نمیتوانیم، همین هست که همین چیز، این چیزهایی که من دیدم، این فکت هایی که دلیل هایی که من خودم میدونم. شما شاید هم چیزا بودید که مثلا وقتی ما در یک مؤسسه دولتی فرض کنیم من در تلویزیون سفینه کار میکردم، شما یک کمبودی را میبینید در کارخانه، کمبودی یک راهبر، یک اداره، شما دلسوزانه مثلا میومدیم میگفتیم که فرض کنیم این راه خطا است، این فکر خطا است، یا شما مثلا حق فلانی رو میخورید، یا شما این کارا درست میکنید، یا این برنامه غلطن. پاسخ یک چیز بود، شما حالا جوان هستید، شما تیز هستید و کسی فکرهای شما رو مثلا تغییر میدید. شما میگید فرض کنیم دیوار فرو رفته ایستاده است، میگفتین کدام عامل خارجی است که این فکری شما رو تغییر میدید، شما فلان محفل میرید با فلان کس میشینید، اونها هستند که اندیشه شما رو، فکری شما رو تغییر میدن. در صورتی که حاضر من از این جامعه است مثلا فکر میکنم بعد 10 سال ببینم میگم که مثلا اون وقت ما با هیچ کس فکر اندیشه نداشتیم، مثلا با هیچ کس هم کار نداشتیم، هیچ عامل خارجی هم وجود نداشت و بعداً فهمیدم که یک نفر برای حفظ جای خودش آماده است که اون کارخانه فرو رود و هیچ چیز نمیشناختن. مثلا متاسفانه این درد بود و من دیدم که چقدر در این بخشی ژورنالیستی که مثلا کارگردانی از میگن ما نداشتیم و ژورنالیستی خوب نداشتیم، چقدر انسان‌ها به اصطلاح ما حیف شدن، به اصطلاح ما از صحنه بیرون شدن و ما امروز میبینیم که اونا به تنهایی رفتن از این درگاه و اگر کاروش نبینیم کسی که به سمت کاری خودش رفت خیلی موفقیت است. امروز هر یک اونا به تنهایی مثل یک تلویزیون فعالیت میکنن. خوب ادامه بدید نکروز. در بابت اون که شما گفتید که مثلا ما کمبودی میگم، اگر ما کمبودی رو بگم حاضر بگم اون کس دعوا کنه که تو رو از بیرون مغزشویی کردن، این گپی شاید کمتر کلام باشد، اما من تو به درجه رسیدگی هستم که فکری من رو هیچ کس تغییر داده نمیتونه. بله. او فکر اونها رو تغییر می‌یابد که اونها اصلا فکر ندارن. شاید این گپی من هم کمتر سخنی کلام باشد، اما من از بزرگان مثلا سینا مثال میارم. سینا تا آخر عمر نوابسته از هر گونه فشار، از هر گونه پیش راهگیری، پیش پایدهی، تا آخر عمر صادق بود برای تیپ، در ساحه تیپ. و حتی ما روایت های بعضی چیزا میدونیم که میگن که وای بزرگوار میرفت بالای قبر شبانه اون رو باز میکرد، جراحی میکرد، درون آدم ها رو میموخت. خب اون وقت که آدم زنده را کرده ممکن نبود، اما همون مرده هم کردن ممکن نبود از روی قانون شریعت، اما وای میکرد به خاطر علم میکرد و میآموخت که چی است در درون و بیرون از اون که وای مثلا امکانیت داشت نداشت. انا همین چیز یعنی که وای آدم برای آدم اون آدم سیاست مهم نبود، وای عاشق تی بود، وای میخواست وای سرسپرده تی بود. مثلا من حاضر اگر دلم برای سینما میسوزد، سخنی کمترک سخت میگم، برای اون که برای من هیچ دیگر ممکن است غیر از سینما. همین خیلی بیمار شدیم که دیگر هیچ مهم نیست غیر از سینما. کسانی که صحبت شما رو تماشا میکنن و یک ایراد هم بسیار این ایراد از نگاه من یک ایراد ناجور است، ولی وقتی کسی این صحبت تماشا میکنه حتما کامنت مینویسن که
ҳамин худи ҳамин ака чико кардаги аст ки и қадавораи синамо гап мезана худш одами бекор буда бомиёд дар ин барнома суҳбат мекунад. Вале ман як чиз дигар ин бисёр ҷолиб аст. ё масалан худат 10 дарахт шинондагӣ ки миёд аз зиндагит гап мезанӣ. Масалан як фикр аз як ҷомеаи бемор ки бошад баъд ин фикрҳо пайдо шудан мегирад. аммо ман мехоҳам берем сари кори шумо ва корҳое ки анҷом додед то ин бинандам иттилоъ пайдо кунад. Як вақт даст задед ба як филм дар талоши ҳақиқат, агар ман иштибоҳ накунам, дар талоши ҳақиқат ном дошт ин филм. ман рӯзҳои аввалин ин кор ба ёдам ҳаст ки шумо як рӯз моро даъват кардем, мо рафтем, агар ёдтон бошад, киностудия ва шумо як гурӯҳ ҳамун ҷавонон мешитед, як тахта ном менавишед, чӣ ном монеду ин талош. ман фикр кардам мисли ҳамун филмҳои голливуди шумо даст ба кору хулоса ин ҳама талошҳо воқеан он чизе ки ҳозир гуфтед ҳамин корро мекардед, яъне дар амал дар киностудия шумо бо тиматон кор мекардед. вале саранҷоми ҳамин филми шумо ба қавле то ҷои ноком шуд, аммо ҳадафҳои худаш нарасид. чӣ омил буд ки ин филме ки шумо гирифтед ва шумо қаблан дар филмҳои дигар кор кардед, он кор дигар анҷом додед ба ҷуз ин масалан дар талоши ҳақиқат, ё ки нахустин филми шумо буд ки шумо мустақилона мегирифтеду баъдан кам ноком шуд. аз ин дар талоши ҳақиқат бигед то бинандаон бифаҳманд ки шумо масалан ҳарфое ки мегӯед аз осмон нест, яъне кор кардед, фаъолият кардед ва заҳмат кашидед дар ин самт. ман аз соли 2012 дар дохили синамо ҳастам. аввалин филме ки мо кор кардем ва унҷо ман ҳам муаллиф будам ва баъд ҳамчун коргардон дуюм кор кардам, ин филми журналист аз рӯи асари марги журналисти Хуршеди Атоулло буд. кор карда будем ва кори шахсӣ буд, берун аз киностудия буд. ва баъд аз он ман рафтам киностудия, дар унҷо ҳамчун ёрдамчӣ коргардон ба кор шурӯъ кардам. кори бо актёрҳо, бозигаро кор кардан, бо нақша сохтан, ҳама ин корҳо саҳми ман хеле зиёд буд ва ман медонам ки ман меҳнат мекардам аз сидқи дил. дар масъалаи корҳои шахсӣ ман як филм гирифтам, филми бисёр кӯтоҳ бо номи Қатора. мутаассифона як иштибоҳ кардам ва филм баъдтар ба худам онқадар маъқул нашуд, аммо идеяю консепсияи филм хеле хуб буд. филм ҳолам хуб аст, бад нест, аммо ин ҷавонии ман буд, камтаҷрибагӣ буд. баъд аз вай ман тақрибан бо сабабҳои гуногун дар филмҳо кор накардам, аммо саҳмам барои кӯмак ба бачаҳо, ба хеле нафарҳо хеле зиёд аст ва мутаассифона баъзеашон қадрношиносӣ карданд, баъзеашон хиёнат карданд, аммо хеле зиёд аст. ба филмҳое ки рақами як шудан, ном буровардан, дар ҳамон филмҳо ҳам филмҳои кӯтоҳу калону баъзе чизо хеле саҳми ман калон. ва муовиз ба саволи шумо бармегардам, барои ки буд чӣ кор кард. ҳамун ман ҳозир ном намегирам филм, аммо ман бовар дорам, агар ман намебудам, агар дасти ман намебуд, ҳамун филм ба ҳамун ҷои лозима намерасид. ва ина ҳамон одамое ки дар канори ман будану, яъне ки ман дар канори онҳо будаму барошон хизмат кардану бе ягон чиз, онҳо ҳам хуб метавонанд ина. аммо азбаски ҳозир муносибатҳо хуб нестанд, намехоҳанд эътироф кунанд. дар масъалаи бармегардем марги дар талоши ҳақиқат. дар талоши ҳақиқат барои ман то ҳоло мисли фарзанд аст. дар талоши ҳақиқатро саркӯб кардан. чаро? филм барои он бой дод ки филми хуб аст. филми агар оли ҳам набошад, филми хуб аст. чунки ман ба чанд нафар филми пурраи вақте намоиш додам, филмҳоро хеле хуб қабул карданд. ман барои мисол як мисоли оддӣ мегӯям. ман вақте ки филмро бурдам назди Хуршеди Атоулло, гуфтам устод, ин филме ки ман сохтам, яъне ки вақте ки ба ман розӣ шуда буд ки мо ҳамон қиссаро гирем, достонро, гуфт ки ман метарсам ки филмро, яъне ки достонро бад мекунем. ман барои ҳамин бурдам, гуфтам устод, ҳамин хеле мушкилӣ шуд, ман аз байн аз вай баромадам, аммо филм ҳамин аст, як бор тамошо кунед. ва дар онҷо як рӯзноманигори мо, рӯзноманигори хушноми мо Раҷаб Мирзо буданд дар ҳуҷраи кори кас. баъд аз дасти Хуршеди Атоулло гирифтан, тамошо кардан филмро. ҳамон рӯзе ки филм дар Кохи Наврӯз рафта буд, филми кӯтоҳи бурида шуда, ҳамон як соат пеш тақрибан Раҷаб Мирзо як чиз навиштанд, гуфтанд филми хеле хуб аст, азбаски қаҳрамони асосӣ вай рӯзноманигор буд ва аз ҳама ҳамкорҳо хоҳиш мекунам ки тамошо кунанд. филм таъсир расонд, филм ба нуқтаи даркорӣ расида буд. аммо вақте ки мардум рафтанд, филми
бурида шудае ки баъд унро буридану кӯтоҳ қайчӣ кардани сензура, кӯтоҳ кардан, бале ба он фақат ба он хотир ки бояд кӯтоҳ бошад. филме ки бояд 1.5 соат 1 соату 35 дақиқа масалан мебуд, филм 1 соату 20 чанд дақиқа кардан. ҳамун филма ҳар нафаре ки тамошо кард, ҳатто ҳамун рӯзам баъд аз вай баромадан гуфтан чӣ қадар сару савдо, чӣ қадар гапу ҳеҷ филме нест гуфтан. ва ҳамин чи дард меорад, яъне ки филм буд, ман медонам ки филм буд, ман даъво надорам барои ки филми олӣ буд, аммо як филме буд ки тамошобин бояд тамошо мекард. танҳо ба он хотир ки гуфтан ки бояд кӯтоҳ карда шавад барои тамошобин буридан. Ман ин мантиқро ҳеҷ намефаҳмам. ва вақте ки ман гуфтам ки вақте ки ба ман занг задан гуфтан ки тадвини филмро ман карда будам, дар дасти ман буд, гуфтан фалон ҷош бурида бояд шавад. Ман гуфтам ки имкон надорад, гуфтан бояд ҳамеша шавад. чаро барои бояд чӣ тавзеҳ доранд? ман баъзан вақт боядҳоро намефаҳмам. одам вақте бояд мегӯяд, як роҳбар, як корманди идеологӣ бояд тавзеҳ бидед ки барои чӣ. ман ин нуқтаро шумо нагӯед ё ин ҷоша бояд гиред барои чӣ. масалан чӣ медиҳад барои ҷомеа? ин ҷомеаро ноором мекунад ё масалан бар зарари ҷомеа тамом мешавад, ҷомеаи моро бесавод мекунад, моро аз паҳбоду мушаксозӣ ба самти ақиб мебарад, моро намемонад ки ба самти нанотехнология биравем. яъне чӣ? ба ман аз роҳбарияти Тоҷикфилм занг наздан, ба ман аз ҳамун бачаҳое ки дар гурӯҳи мо буданд ҳамунҳо занг задан. бояд барои чӣ? чӣ далелашон чи аст масалан ки ҳамин қисматҳо гирифта шад? далелаш яке аз чизҳое ки сахт ман то ҳозира сабаби аслиашро намедонам, аммо як чизе ки сахт дупоро дар як мӯза мекардан, бояд кӯтоҳ шавад. филм бояд кӯтоҳ шавад. Ман то ҳозир аз нигоҳи касби шумо, аз нигоҳи ҳунари коргардони то куҷо мантиқи аст ҳамин ҳарф? аслан бемантиқ аст ин гап. барое ки филми бачагона нест, филми мазҳака нест, филми ҷиддиест ки яъне як нафар дар 1 соат филми ҳадафша мерасонад, як кас дар 2 соат мерасонад, дар 2.5 соат мерасонад. яъне чӣ ки шумо масалан бояд биёед як нафаре ки мехоҳад дар 1.5 соат ҳадафаша андеша бирасонад, дар 1 соат бояд бирасонад. аҷаб аст. намефаҳмам. ё ки баъзан вақт мегӯяд ки ба фалонӣ маъқул нест. охи фалонӣ меъёр нест, фалонӣ илм нест, фалонӣ дониш нест, фалонӣ сиёсат нест, фалонӣ охири дунё нест. яъне чаро бояд ба фикри як нафар бояд ин корҳо анҷом мешавад? ман воқеан намефаҳмам ин чизо. ман хеле талош кардам. ҳозир ҳатто дар ҳамон вақте ки ҳамин ҷанҷолот баъд дар фейсбук дар дигар ҷо рӯй зад, баъзеҳо гуфтанд ки чаро талош накардӣ. ман ҷавоб надодам ба онҳо, аммо ман хеле талош кардам. ман то ҳозира дорам вақте ки гуфтанд ки ҳамин 50 зиёда аз 50 та масалан фикрро ки ҳамин хел карда шавад, ҳамаша нависта мегирифтам. ман шахсан нависта мегирифтам. то ҳозира дорам дар чиам ки чиҳо буд. ҳамонҳоро мерафтам ислоҳ мекардам, меовардам филма нишон медодем. масалан ман як ҷое ба шумо мегӯям ки бурида шуд. дар як лаҳза як ҳамун духтаре ки худкушӣ кард, ҳамсинфи ҳамун мефаҳмад ки фалон рӯзноманигори машҳур ҳаст, аз пасаш мерад мегӯяд ака бубахшед шумо фалоне ҳастед? мегӯяд бале. мегӯяд ман як ду сухан доштам. мегӯяд хуб чӣ гап, ёсман худкушӣ накардааст мегӯяд. ва дар ҳамин лаҳза аз он тараф як ду ҷавон пайдо мешавад ва ин духтар азбаски деҳ ҳаст, гапашро мебураду сарашро хам мекунад, меравад ба самте ки омада буд. ва ҳамин фикр рӯзноманигора дигар ором намегузорад. вай баъд аз паси ҷустуҷӯи ҳамин қазия мешавад. дар вақте ки ба ман занг задан гуфтан ҳамина гирем агар хуб аст, барои ин ки дар охир ҳамин духтара гап мезанад. ман мегӯям гуфтам ки дар телефон ин мумкин нест. барои он ки агар мо ин қисмата гирем, анамун тамошобин намефаҳмад ки вай тақрибан хел мешуд ки дар филме ки кӯтоҳ шуда буд, шумо фалонӣ ҳастед? бале. ва баъд мо нишон метем ду ҷавон пайдо шуд, ин сараш хам мекунад мерад, тамом, дигар ҳеҷ нишон наметем. баъд дар охир мефаҳмем ки гӯё ин ба он гуфта бошад ҳамин гапа. мотиви қаҳрамон бояд муайян мебуд барои тамошобин. яъне ки тамошобин дид ки рӯзноманигор аз ҷанҷоли шаҳр гурехт, омад деҳа барои истироҳат, аммо барои чӣ бо даст зад ба ҳамин кор? як мотиве ҳаст ки ҳамун нигоҳи духтар, ҳамун сухани духтар ин бачаро маҷбур кард ки аз паси ҳамин кор шавад. ҳарчанд ки баъд дӯсташ гуфт ки накун ин кор, аммо ин то охира меравад. ва ин чиз хеле муҳим аст ки вай бояд ин гапа занад ки ҳам барои тамошобин фаҳмад ки тамошобин ин барои чӣ ин кора карда истодааст. дар ин ҳолат нофаҳмо мемонад. дар самти дониш, дар самти мутолиа, дар самти китобхонӣ ва асул кардани донишно ҳам чӣ насли мо ва чӣ он насли пештар хеле заифӣ нишон метаҳанд дар ин самт. ва шумо ки ҳам гуфтед дар институт санаду сол омӯзгорӣ кор кардед, дарс додед ва ҳам дар миёни ин гурӯҳи эҷодии ҷавонон будед. ҳамин вазъи мутолиаву китобхониву аз худ кардани донишҳои наву пайдо кардани китобҳои тахассусӣ дар ҳамин замина чӣ гуна буд? масалан чӣ гуна ҳаст ба назартон дар байни
بیایم نسل‌های خودمون رو بگیریم. چگونه است به فکر؟ من چند سال آخر کوشش میکنم که خوشبین باشم در زندگی. خوشا به حالتون، همیشه خوشبین باشید. خوشا به حالتون. کوشش میکنم اکیدالر، اما در این مسئله خوشبین نیستم. مطالعه، خواندن، علم آموختن در بین حاضر جوانها و متاسفانه در بین همونهایی که من گفتم که پیشتر کتاب خوان بودم گم شده است. چی عاملش چی است؟ چی تاثیر دارد که ما مثلا با وجود این قدر تبلیغات، این قدر مثلا چورابینایی که دولت میگذارد، علم، فروغ معرفت، فروغ صوبی دانای کتاب است، این تبلیغاتی که در این شبکه‌ها و رادیو و تلویزیون میرود، چرا ما روز به روز فاصله میگیریم از کتاب؟ شما من چرا همیشه از ایجادکارا میپرسم، از کارگردانا این سوالا جدی می‌پرسم، چون اون بخش ایجاد به مطالعه نمیشود، ایجاد به خوندن، به درک کردن دنیا نمیشود. چرا مثلا اینقدر ضعیفیم در این سمت و فاصله میگیریم از کتاب؟ علتش چی است به فکر شما؟ چون یک جوان آگاه و بیدار چی است علتش؟ به اندیشه من این حالتی زندگی مردم است. از من پورتر میفهمم. چند سال پیش اگر شما هم یاد داشته باشید، یک در شبکه‌های اجتماعی هم همین مسئله برآمده بود. خواندن برای که در کار زندگی را میتوند آدمی که با بهای 2-3 تام کرده باشد همون هم مهم زندگی را داند، زندگی را پیش ببرد. یعنی که همین خیلی یک بحثی خیلی سخت هم شده بود در بین بچه‌های جوان بود، در بین بلاگرها بود. بعضی بلاگرها دعوا میکردن که خوب ما میخونیم بعد چیکار میکنیم. حاضر همون نسلی که من گفتم که پیشتر میخوندن حاضر از مطالعه دور شدن و تقلید میکنن به نسل نو، به نسل سالهای 2000 و پور خودشون رو بخشیدگی هستند به هر راهی که زندگی اونها رو بهتر میکند. این از یک نگاه خوب است که گویا زندگیشون بهتر میشود. این اونها به همون جا رفته هستند، اما واقع بین شده هستند دیگر، اون رمانتیک، اون آرزو پرور نیستند. اما چی بدی دارد این چی عاقبتی بد دارد این کار؟ ما همین چند وقتی گذشته من همین حال هم شاهدی بسیار چیزها شده ایستادیم که فکر میکنم میل نداریم درک کنیم همین چیزا. یگان چیز بالاتر از علم نمیستد. ما جنگ هایی که چند وقتی آخر رفت گذشت دیدیم، ما حاضر هم ادامه داره دیده ایستادیم. این یک مثال بسیار عادیش است. و مطالعه نکردن، ناموخته نمیتونن ساختن. او آدم هایی که مثلا امروز میخیزن و نمیدونم خودشون کج و کله میکنن که چی میگن و بعد از فرهنگ و از دیگر استفاده میبرن و زندگیشون رو خوب میکنن و ما فکر میکنیم که همون موفق هستن. اینها نمیتونن کردن اکیدالر. چون که من بعض تبلیغات هایی که بعض بلاگرها کردن در چند جا دیدم، یک شرمی اسپانی میگن، همون خیلی نمیدار شد، خیلی خجالت کشیدم، خیلی بد بود و تبلیغ بود. تبلیغ از نگاه ایدئولوژی در نظر دارم، تبلیغ مال و محصولات نیست. یک میونه مثلا روغن تبلیغ کردند، یک میونه حتی بخش اگر خطا نکنم وقتی که همین ماهی بهار بود اما از حساب کم بودی که آب چیز فر آمده بود، 1-2 نفر بلاگر تبلیغ کردن که همین چیز خوب گفته، خوب که من و شما یا که با عائله‌مو میتونیم شینیم و یادگار رو بهتر آموزیم. در اصل اطلاعات، در اصل تکنولوژی میگم خوب است به برخی. من میفهمم که این چیز از چی شده است، که میخوان یک شوخی کنن، اما وقتی که اینا کمتر جدی شما میبرید برای اودیتوری کلانی مردم، اینجا شما انمون چیزی که ندارید همون چیز به نمایش میگذارید. بله تبلیغ کردن، فهماندن در گفتن در، اما خیلی شکوفانه، خیلی استادانه باید این کار کردن در کار. وقتی که نباید کنی که بعد خودت خجالت کش از این کار. من برای چی جنگ رو مثال آوردم؟ مثلا برای که امروز جنگی اسرائیل و ایران مثلا میشد و اسرائیل یک دولت کوچک، من پشتیبان اسرائیل نیستم، پشتشم رو نمیگیرم، اما ببینید پیش از اون که جنگ شود اینها یک فیلم هست، فیلمی سریال هست، اگر خطا نکنم تهران نام دارد، فیلمی جاسوسی است.
чанд солҳо пеш нақша мекашанд, месозанд, меомӯзанд ва барои он бояд мутолиа кунӣ, бояд омӯзӣ. ҳамин хел ту як ҳунар дорӣ, мебурӣ худата каҷу клеп мекунӣ, баъд гӯё ки камера ё ки нур монда филм гирифта метавонӣ, ту ин хел чизи бақувват сохта наметавонӣ. ту ҳамун чиза месозӣ ки ё мардумро мебарад ба ҷаҳолат, ё мардумро мебарад ба як бепарвофалакӣ, ё танҳо як лаҳза хушҳол мекунад. тафаккури мардумро намесозад он филмҳое ки месозанд. як суол дигар мехоҳам бидиҳам ва суҳбатро ба анҷом бирасонем. Мекрӯз, як чиз дар аввал гуфтед ки вақте ки ҷанги шаҳрвандӣ шуду, ин ҳодисаҳо ба вуҷуд омаданд, дигар он мактаби синамо ҳам канда шуд, як қисмати аз одамо рафтанд, як қисмати дигар корашона иваз карданд. хулоса ин мактаб дигар аз даст ба даст нагузашт. ҳамин чанди пеш як коргардони маъруфи тоҷиро дар олмон ба хук супориданд, Бақо Содиқов. хуб баъди маргаш ин дигар гирьякунию масалан очеркнависию ин дигар масалан войдоду ин рафту он шуду, дили мо барои ин мард сӯхту, ин ҳунар буду, ин мактаб буду, ин як академия буда, то баъзеҳо навиштанд. хуб баъд чӣ? яъне ки масалан ӯ зинда буд, чӣ кор мекардем? фарз кардем ки ҳозир аз дунё намегузаштам, ӯ шабе ки барош гирья кардем, мавод навиштем. хуб баъд чӣ? ина фарз кардем ки Бақо Содиқов зинда мебуд ва шумо гуфтед ки надоштем мактаб. чаро аз мактаби он истифода накардем? чаро оно ба Душанбе наовардем? ва чаро шумо пеши он нарафтед масалан ба Бухоро? то он вақт ман фаҳмидам ки дар Бухоро зиндагӣ мекардаст. чаро шумо коргардони ҷо нарафтен аз он истифода кунед, аз мактаби ӯ, аз филмбардорию? хуб чаро мо ҳамин гуна ҳастем ба фикри худат? дар масъалаи ман аввал аз номи худам ҷавоб медиҳам, чаро ман нарафтам. ман аксар филмҳои Бақо Содиқовро тамошо кардам. он чизе ки он шоҳасарҳое ки Бақо Содиқов меофарад, ман яъне ки пайгири он мактаб ин чиз нестам. яъне ки ба дунёи ман ин чиз мувофиқ намекунад. ман эътироф мекунам, аммо ман худам хел филм намесозам. яъне ки мисол ман мисли Тарковский намехоҳам филм созам. одамҳое ки ман масалан мисли онҳо мехоҳам филм созам, онҳо дигаро ҳастанд. барои ҳамин ҳозир агар ман рафта пеши Бақо Содиқов чизе надошт ки Бақо Содиқов шумо аз ӯ биомӯзед? не, ман ин гапа нагуфтам. ваид бузург ҳастанд, воқеан абармард ҳастанд, гений ҳастанд. ин чиз воқеан ҳаст. шумо дилхоҳ филми Бақо Содиқовро тамошо кунед, аммо сабку услуби офариниши филмашон аз он кас дигар аст. ман шумо ба он равиш намехоҳед баред, он равиши дигарро қабул доред? қабул яъне ки ман он равиш нестам дар онҷо. ман дигар ман мехоҳам камтарак содатар фаҳмонам, камтарак баъзе чизҳоро ба шакли классикӣ ва бештар майл дорам. ин ҳар кас бояд дошта бошад. намешад ки ман агар ҳар коргардоне ки аз инҷа ба инҷа парид, вай коргардон нест. чунки мо ҳарфи дили худамонро мегӯем. мо аз нигоҳи дунёи худамон як чизро нақл мекунем. бояд ҳамин чизро дошта бошем. хуб ҳаст, бад ҳаст, бояд дошта бошем ин чизро. барои ҳамин шояд ман нарафтам пеш Бақо Содиқов, аммо дар суҳбатшон будам. ман хеле саволҳои чиз дода будам дар вақте ки Душанбе омада буданд. саволҳои сахт дода будам, аммо Бақо ака ҳамон вақт самти суҳбатро дигар мекард. ҳамон вақт намехостам ба он чизо ҷавоб диҳам. ман дар бораи мақсаду мароми филмҳошон бисёртар, бахусус филми Гирдоб пурсидам, дар бораи филми Адонис ҳам пурсидам. ва ҳозир мо Адонис гуфтем, ман чиро гуфтам мехоҳам, чизе ки шумо гуфтед, мо дидем ки ҳама гирья карданд, ҳама вовайло гуфтем, тасаллиёт гуфтем, рӯҳшон ором бошад. аммо мо расидем ба қадри Бақо Содиқов. мо гуфта ман масъулинро дар назар дорам. то ҷое ки ман маълумот дорам, Бақо Содиқов агар хато накунам соли 2024 мехостанд ки филм гиранд дар тоҷик филми охиринашон бояд мешуд. ва ҳатто бозигаро ҳам тақрибан тасдиқ шуда буданд, гуфта буданд ки ман фаҳмидам ки масалан як бозингар гуфт ки Бақо Содиқов моро гуфтанд ки ман дар моҳои май филм мегирам, нақш дорӣ ту дар инҷо. аммо ҳамон филм гирифт, наворбардорӣ нашуд. ман сабабашро намедонам. аммо як чиз дигар мегӯям, бояд мешуд. дар кадом ҳолате набуд, бояд. агар ҳатто Бақо Содиқов бемориашонро баҳона мекарданд ё ки чизи дигар, бояд масъулин мерафтанд, меоварданд, ҳама чизро таъмин мекарданд, мешуд ин кор.
ан он вақт ман ин суханҳое ки чанд рӯз пеш дар интернет буд ба он чизо ман бовар мекардам. қисмати мози ман дар масъалаи филми Адонис мехоҳам ду чиз сухан гӯям. Баъзеҳо гуфтанд ки бахусус ҷавонҳо гуфтанд яке аз филмҳои бузург Адонис аст. Филми кӯтоҳ аст, 13 дақиқа аст амагӣ. Бале, бузург аст ака. Аммо ман савол ба ҳамон ҷавонҳо дорам. Филми Адонисро тамошо карданд? фаҳмиданд ки чӣ паём дорад Адонис. ҳамон қанда мехӯрад, баъд меравад аз рӯи одат дигар ҷонварое ба қассобхона мебарад. Саволи ман ҳамин ки оё рафтори баъзе аз ҷавонҳо, чашмпӯшии баъзе аз ҷавонҳое ки дар синамо ҳастанд, хуб гуфтанд, бале гуфтанд, вақте ки медонанд ки ҳамин кор хато аст, хуб гуфта рафтанд, мисли рафтори Адонис нест? яъне мо чӣ бардоштем аз амон филм? чӣ гирифтем? ман бовар дорам ки бачаҳо аслан ҳеҷ бардошт накарданд. Шояд тамошо накарда бошанд, шояд надида бошанд. бале, агар ҳатто дида бошанд шояд фаҳмида бошанд. Аммо чаро аз ҳамон чиз, аз ҳамон бузургвор мо панд намегирем, худамонро ислоҳ намекунем ки хуб биё ман нисбати як ҳамкори худам, як ҳамкасби худам ақаллан хуб бетарафиам накунам, дар як ҷо номашро бад накунам. аз пасаш ки масалан имрӯз ки одамро дур ҳаст аз синамо, аз пасаш ҳар хел гап назанам, нисбаташ кори ноҷавонмардона накунам, ба хотири он ки ман чӣ гирам, имконият гираму филм гираму мансаб гирам. Ва ин тақрибан ҳамон бачаҳо буданд ки баъзеашон ака дар он ҷо хеле суханҳои чӣ гуфтанд. бале, бояд ҳамин бинандаи барномаи Китобхона насли ҷавонтар бояд бидонад ки гап дар бораи чӣ филм меравад. Ин як филме аст ки як такка бигем, як бузе ки масалан пеш дигар бузҳо мерафт, ӯ дар гарданаш як овезон буд, як чизе ки садо медод ва оно як чанд қандфите медоданд, бигем як чизе медоданд. ӯ вақти ҳам қатлгоҳ, яъне дастгоҳи қатл буд, ӯ аз паси ин бузҳо меомаданд, аз паси оромона ин мегузашту инҳоро қатл мекарданд. вале дар охир худ ин бузам қатл мекунанд. гап сари ҳо, дар охир худ ин нафаре ки дигар бузҳоро ба қатл меро, инам қатл мешавад. ман чаро ин чиза мисол овардам барои синамо? барое ки ман медонам ҳастанд баъзе нафарҳо мутаассифона тақрибан ҳамин функсияро иҷро мекунанд. онҳо синаморо ба сӯи нобудӣ мебаранд. чӣ гуна ҳамин мавзӯъро ёфтам? масалан Бақо Содиқов, чаро мо аз ин филмҳо имрӯз надорем? яъне дар 13 дақиқа тавонист ки паёми як асара, ҳатто паёми як садсолаи моро бирасонад, паёми ҳазорсолаи моро бирасонад ки мо дар тӯли 1000 сол чӣ гуна саркӯб шудем, чӣ гуна қатл шудем, чӣ гуна фоҷиа ба сар омад. дар 13 дақиқа шояд бо камтарин харҷ ва бо онам бо чанд ҳайвоне тавонистам ин кора карда. вале имрӯз айфони 17 дар ихтиёри ҷавонон ҳаст, пул ҳаст, имконият ҳаст, яъне то чени худамон чаро наметонем, масалан чаро шумо наметонед ки ҳамин корро бикунед? ин ҳозир аз камбудиҳо гуфтем, аз ин мушкило гуфтем, чаро шумо 10 дақиқа ин мушкили худатон як филм кунед? масалан ин чӣ аст масалан дар ин ҳозир? ман хуб дар маҷмӯъ шумо ба дигарон чаро наметонем ин корро бикунед? ин хеле дарднок аст. ман аслан коргардоне ҳастам ки вақте ки як чиз нодуруст аст намегӯям. одаме ҳастам ки ҳар чӣ ки дар зиндагиам ҳамин хел аст. дар зиндагиам зиёд чизҳо буд ки чизи дурустам намегӯед? не, чизҳое ки манзурат чизи нодурустро намегӯед, чизҳое ки қабул нест. бале, масалан аз интихоби касб сар карда, аз интихоби дигар чизҳое ки буд дар зиндагӣ, ман ҳама вақт ҳар чӣ ки дуруст буд барои худам интихоб кардам. ин мавзӯи дигар аст. Аммо чаро намегӯям? Не, чаро Бақо Содиқро бузург мегӯям? مثلا ما در همون شبکه‌های اجتماعی دیدیم که بعد ویدیوهاشون پرتافتن که چخیل بقا صادق با سر بلند بر اومد گفت که وقتی که در کان گفتن که به زبان روسی کن، من گفتم نه و خیلی نشون خیلی جرنگدار بود، گفتن نه. بله از داریم هم نفر کم کارا بکنن و باز در همون زمان با زبانی چی کردن، با زبانی تاجیکی گفتم در همونجا نشون دادم. همین چیز رو آدم‌های در چی کردن، در چیز گذاشتن و پهن کردن. بله پهن کردن که خودشون یکمش که نه ندارن، دویمش که اگر یک کسی دیگر نگوید که نه این چیز خوب نیست، من باید فیلمم رو نجات دهم، در پشت گوشش میگن که دیپلمات باش. میفهمید در اینجا است. و
ҳозир бармегардем ба ҳамун саволи асосия ки ман аз дигар тараф медорам. Бақо Содиқ бузургаш дар ҳамун не гуфтан буд. шумо Бухорои Шарифро бинед, дар бораи китоб сухтанҳои шӯравӣ мегӯяд. Гирдобро бинед, ман ҳарчанд савол додам, гуфтам ки устод филми сиёсӣ аст, гуфтан не, аммо пурра сиёсӣ аст, пурра даврони шӯравиро тасвир кардагиаст. Ва инро ҳатто дар хато накам дар Кан ҳам ҳамин чиро дидан, гуфтан ки муаллиф эътироф кунад, аммо худи муаллиф накард ин кор. Яъне ки дар ҳамун суҳбат ҳам гуфтан ки маро гуфтан ки гӯё ки зидди шӯравӣ аст, ман гуфтам ки не, ин филм аст ҳамон. аммо дардҳои шахсии худи ки буд? Дардҳои шахсии худи муаллиф буд. Ва гап сари ҳамон ки не гуфтан чи аст? ҳар филми хуби дунё, ҳар коргардони филм бақуввати дунё неи худашро дорад. Ака Иньярриту не намегӯяд, Форд Каппола не намегӯяд. Яъне ки Форд Капполае ки The Godfather сохта буд, яъне ки ҳамун падархонро, вай медонед шумо чӣ қадар мубориза буд. Ҳарчанд филм аслан як филми барои тамошобин аст. Вай танҳо ба хотире ки масалан дар нақши Ал Пачино ҳамун нақши Майклро бозӣ кунад, вай чӣ қадар зад, чӣ қадар талош кард. Он вақт Ал Пачино машҳур набуд. Аз роҳбарияти студияҳо гуфтанд ки набояд ин бошад, дигар кас бошад. Аммо вай талош кард барои он ки вай медонист ки чӣ ҳосил мешавад. вақте ки мутаассифона имрӯз мо талош мекунем, мегӯем ки биёед бо мо суҳбат кунед, фаҳмонед барои чӣ филм бурида мешавад, мегӯем бояд кӯтоҳ карда шавад. мегӯем хуб барои чӣ охи филм вайрон мешавад? Не, тамошобин вақти зиёд надорад. шумо гуфтанед ки як коргардони хуб, як эҷодкори хуб, як шахси муваффақ бояд аввал мавқеъ дошта бошад. албатта дар ҷои лозима негуфта битавонад. албатта ва аз маддоҳӣ ву ин чоплусӣ чида дур бошад. ин нафар баъд метавонад ки як муваффақ шуд ва табдил шуд ба як шахси бузургу мондагору ҷаҳонӣ. не гуфтан, бубинед, не гуфтан ин зидди маҷро рафтан нест. Не гуфтан бар зарари халқу миллат ватан кор кардан нест. Не гуфтан ин хислати коргардон аст ки вай, яъне ки дар ҳама гап не намегӯяд. Дар ҷои дар корӣ вақте ки мавқеи муҳим ҳаст, вай бояд ҳамун чиро ҳимоя кунад. мо дар оғоз сар кардем аз ҳуши маснӯӣ. Чаро ҳуши маснӯӣ филми хуб сохта наметавонад? Барое ки ҳуши маснӯӣ агар мо ин тараф топдем меравад, ӯ тараф топдем меравад. Ва мутаассифона коргардони заиф ҳам ҳамин хел аст. вақте ки неи худашро надорад, не ба он маъне ки хислат, ба калимаи русӣ характери худашро надорад, ӯ одам не гуфта наметавонад, ба ҳама чӣ розӣ аст. Ва ин хел одам ҳеҷ гоҳ филми бақувват, филми мондагор, филми ҷаҳонӣ сохта наметавонад. барои ҳамин бояд эҷодкорҳо, коргардонҳое ки немегӯянд, даъво мекунанд, баҳс мекунанд, инҳоро бояд ба синамо ҷалб карданд дар кор. аз он хасакиҳое ки мо мегирему ба ҳама чӣ розӣ ҳастанду ҳама корро мекунанду, аммо баъд мо мегӯем чаро филм пеш намерад? Чунки ин шахсиятҳо филмро месозанд. шояд дар дигар соҳаҳо чунин шахсият лозим набошад, аммо дар санъат, дар театр, дар синемо бояд ҳатман ин хел инсонҳо ҷалб карда шаванд ва нозашонро бояд бардоранд. он вақт мо барои синемои миллӣ хизмат мекунем. он вақт синемои мо сатҳи ҷаҳонӣ меравад. ман бовар дорам ҳеҷ кас, ҳатто ҳамин охирин суханҳои Бақо Содиқ дар бораи ватан буд, ҳеҷ як кас ватанро наметавонад дӯст надорад. яъне ки инсоне ки неи худашро дорад, инсоне ки мавқеъ дорад, вай ҳатман ватанашро дӯст медорад, аз дигарон бештар. ва одаме ки мавқеъ надорад, ба ҳама чӣ розӣ ҳаст, вай дӯст намедорад. вай як чизи хеле, як инсони қулай ҳаст барои он ки дигарҳо нақшаҳои худашонро амалӣ кунанд. ҳамин қадар аст. ва таърих ҳам ҳамин чизҳоро исбот карда омад. давлати Сомонӣ барои чӣ шикаст хӯрд? шӯравӣ барои чӣ пароканда шуд? чунки ҳамин хел одамҳо мутаассифона болохузар шуданд. ҳамин хел одамҳое ки шиор метиҳанд, гап мезананд, аммо дар асл вуҷудашон аслан ҳатто эмпатия надоранд нисбати дигарҳо. фақат фикри шахсии худашон аст. ва мавқеъ надоранд. ҳам гӯяд одаме ки ба ҳама чӣ розӣ ҳастанд. одаме ки ба ҳама чӣ розӣ ҳаст, ӯ наметавонад ки
کار درست انجام بله. میدی. یعنی تو مثلا با سردی هم روزی، با گرمی هم روزی، با بدبختی هم روزی، با خوشبختی هم، این وقتی به همه چی روزی میشی و هر طرف میره، مهم که همون مبلغی که تو گیری و زندگی تو رو پیش و بری. این گونه آدم نمیتونه وطنش رو دوست بداره. بله. این آدم بله. نمیتونه وطن حمایت کنه. باید. چون براش همه چی قلای است، همه چی مثلا کامفورت میگیم، همه چی راحت است براش. باید ما همیشه درک کنیم. باید برای اون کی ما پیش رویم باید داروی تلخ رو خوردنش رو طاقت کنیم. خب نکروز وقتی ما هم با پایان رسانم دیدم شما با برنامه چند کتاب وارد بگویید که کتابو کدام کتاب هستن و چی توصیه میدید برای خوندن این کتاب ها، ما صحبت رو با انجام برسونیم. کتابایی که من در اول ما چیز رو میخوام بگم که من بیشتر با کتاب‌های الکترونی میخونم. برای من خیلی قلایتر است. در بیرون هستم، در هر کجا هستم امکان دارم که خونم. کتاب رو همراه هم گرفته نمیگردم و بعد من میتونم رایگان پیدا کنم کتاب رو. اما از کتاب‌هایی که من چند وقت داشتم و خیلی برای آوردن قلایتر بود، من اینها رو آوردم. همش هم کتاب‌های خیلی خوب هستن. کتاب‌های کلانتر در خانه موندم. یکم من میخوام درباره این کتاب رو من بعد از اون از پسش شدم خواندم که در برنامه شما یک مهمانتون همین کتاب رو توصیه داد. برام خیلی جالب شد. بعد رفتم پیدا کردم و چند وقت در خانه بود. یه وقتی که وقت پیدا کردم رفتم بعد شدم خواندمش. خیلی کتابی انگیزش دهنده خوب است. یعنی که باید از پسی آرزو روی. نوابسته از همه چیز قهرمان ما میرود از پسی آرزو تا اون وقتی که همه چیز را از برش میگذارد، مشکل ها رو پشت سر میکرد، از پسی آرزوش میرود و خیلی و همون زمان وقتی که من در یک چهارراه نامعینی قرار داشتم برای من خیلی کمک کرد که من تا کجای یک گرمی حس کنم برای خودم. برای من یکی از کتاب‌های دوست داشتنی است و امید میدهد برای انسان‌ها. و بگیم که این کتاب ما قبلا که گفتن یک روز در برنامه معرفی کرده بودیم، پائولو کوئلو کیمیاگر، و میتونید که این کتاب رو از فروشگاه کتاب تاجیکستان با 3 زبان انگلیسی، روسی و تاجیکی دسترس کنید بخونید. خب این کتاب مولخانه نام دارد. بله، یکی از کتاب‌های دوست داشتنی واقعا. بله، خیلی کتاب خوب است. در بورش زیاد صحبت نمیکنیم، اما هر کی که میخواد دنیا رو بیشتر فهمد، سیاست رو چقدر فهمد، دولت داروری را فهمد، بازی‌های سیاسی را فهمد. حتی چیزی که از در قسمت من شده گذشت و فروخته شدم و این ما وقتی که این را خوندم فهمیدم که برای چی من فروخته شدم. یعنی انسان‌ها همه وقت از پس نفس خودشون میره. و کتاب خیلی خوب است. این اصلا برای دیگه چیزی که شما گفتید سیاست دیگه چیست، اما من همه وقت از هر چی که هر کس نقش خودش رو اونجا می‌بینه. درد خودم پیدا می‌کنم، درد خودم رو جستجو می‌کنم. کتاب خیلی خوب است. خیلی چشم ما رو، تفکر ما رو، دنیا جهان بینی ما رو باز میکنه. بله، جورج ارویل نوشته این کتاب مولخانه نام دارد، نوشته جورج ارویل است و شاید برای فهمیدن سیاست ما خیلی کتابای بزرگ و کلان میخونیم، خیلی کتاب استراتژی ها رو میخونیم و علم سیاست رو آدمو در دانشگاه درس میگیرن، ولی این کتاب بسیار خردکک، بسیار با شکلی شوخی آمیز، طنز آمیز و در چند صفحه به شما میفهموند که سیاست، دولتداری و قدرت یعنی چی. شما از این کتاب در یک زمان خیلی کوتاه از همه این چیز آگاهی پیدا میکنید. واقعا این کتاب از برنامه کتابخوان برگر توصیه میدیم. از کتاب فروشی کتاب تاجیکستان با زبان روسی، انگلیسی و تاجیکی این کتاب موجود است. کتاب سومی که در دست من است، این من حالا خوانده شدم. خالدار چلدروغ از بهمنیار، کارنامه خالدار چلدروغ. من آگاه نبودم که این کتاب هست. راستی چند همگی یک هفته پیشتر من فهمیدم که این کتاب من خالدار چلدروغ رو میشناسم، اما وقتی فهمیدم که چند تا داستان‌های خردش در یک کتاب جمع آورده شده است که و اونها پیشتر نبودن در سرمدهی بهمنیار، من خیلی خرسند شدم و زود اومدم کتابکده و از اینجا گرفتم این کتاب. در کتابکده هست این کتاب و این روز من خونده شدم. سرمده رو مثلا من خوندم، باز میخونم. من برای چی این کتاب در دست گرفتم؟ ما متاسفانه چگونه که به قدری بسیاری ها نرسیدیم، دور نمیرویم. بقا صدیقوف، بختیار رحیموف، بله، نرسیدیم. ما واقعا ما هر چی که امروز مدحیه سرایی میکنیم، سوگواری مینویسیم، ما نرسیدیم. این چیزی ما است و همین طور هم به قدری بهمنیار نرسیدیم. ما خیلی که میگیم که بقا صدیقوف ترکوفسکی تاجیک است، چخوف تاجیک است. واقعا
خیلی اگر شما مثلا یک فیلم تماشا کنید از نمودهای ویزوالیش، از اون که تصویرهای زیبا دارد، خیلی یک راحت میکنید. و وقتی که کتاب‌های بهمنی رو میخونید، از نوشت، از تصویری که در با حرف‌ها، با کلمه‌ها ساخته شده است، آدم راحت میکند. این یک کیفیتی مخصوص داره وقتی که خیلی زیبا است و برای همین خیلی دوست داشتنی است بهمنیار نوشته‌هایش. بجز اون که احساس دارد، دنیا دارد، قصه دارد، خود جمله بندی خیلی زیبا است. در برنامه کتابخون ما درباره سرمده یک صحبت علاوه داشتیم در کتابخون. میتونید از صفحه یوتیوبی ما اون صحبت رو بیابید و تماشا کنید. و واقعا اگر ما در 35 سال استقلال 10 اثر خوب داشته باشیم برای مطالعه، برای خواندن و افتخار کنیم از ادبیاتمون، از نویسنده‌مون، این یکیش همین بهمنیار و سرمده او است. و این کتابی که نیکروز با برنامه آوردن، خالداری چیل دروغ، چند ماه پیش هم به نشر رسیده است و این دسترسی کتاب فروشی ها هست و شما میتونید این کتاب رو از کتاب فروشی شهر دوشنبه دسترس کنید. واقعا بسیار کتاب جالب، حکایت جالب در این کتاب کارنامه خالدار چیل دروغ که با قلم نویسنده خوشنامی ما، نویسنده زنده یادی ما بهمنیار تعلق دارد، یافته بخونید. یک روز بار دیگر به برنامه خوش آمدید. بیاید صحبت رو در این بخش خلاصه کنیم و امیدوار هستم که ما بعداً در صحبت آینده اون سری فیلم های آفریده شما، کاری که شما شروع میکنید صحبت خواهیم کرد. خلاصه تان رو بگید، صحبت رو جمع بس کنیم. من فکر میکنم خیلی زیاد گپ زدم. صحبت شیرین بود. امیدوارم صحبت خیلی جالب بود. چون من وقتی صحبت میکنم در داخلم همون نگهدارنده ندارم که مثلا میخوام هر کجا باشه آزادانه صحبت کنم. به همین خاطر گاه زیاد گپ میزنم. اگر کجای سر گفتاری کردیم عذر و چیز نگیرید. و مهم از همه تشکر به شما، سپاسی بپایان که دعوت کردید. یک صحبتی فکر میکنم خیلی خوبم داشتیم و خدا نگهدارت. سلامت باشید. و به بیننده برنامه کتابخون یک موضوع رو میخوام تذکر بدم که گاه دوستان البته از روی دلسوزی، از روی لطف با ما مینویسن که خب بعضی گپا رو نباید گفت، بعضی فکرها رو نباید برداشت و بعضی اندیشه ها رو نباید راند. ولی باید درک کنید که این حرفای ما جوانان است. ما میگویم بیداریم به گوش کسی نرسد و کسی رو اصلاح هم نکند و چیز تغییر نکند از این اندیشه ها. ولی همین گونه گفتم این موقع ما است، این فکری ما است، این اندیشه ما است که در این شب و روز و در همین زمان و در همین لحظه گفته می شود و ما این راه خود رو ادامه میدیم. و بار دیگر میگم که ایلا اگر این به یک نفر هم تاثیر نکند، ولی ما پیش وجدان خود، پیش همون آرمان‌های خود و پیش هدف خود گذاشتیم، آرام هستیم که بی‌طرف نیستیم نسبت همه اون چیزی که در اطراف برای ما میگذارد، مخصوصا در بخش کتاب، در بخش فرهنگ، در بخش جامعه و در بخش سینما و اون چیزی که برای فرهنگ و ادب و اخلاق جامعه تعلق دارد. این برنامه کتابخوان بود و هم صحبت من بودن نیکروز جلالیان. تا برنامه‌های دیگر در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورتان.